Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ni Pagayam Leroy iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Idi agtawunak iti 30 ket 5 nalipata kon ti mga sawa gapo taaddan edad ko. Ngemang namnama aklatta amabirukak ti ka forever ko nupay inaklon kon amalakayanak abaro. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Leroy. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Manong Leroy, nayo naman dito pang tuition ko. Kurang tuwintad ni Nanang. Ay, pangalak nga iti kwartak. Amumat, 2 tawonen anang rikap ti pagtrabtrabahwak idi abar. Kurang pa iti 1,000 to'y pagbayad ko iti eskwelaan. Bayam, siya kun ti mapan mangibagak ni Manang. Mapanak itamat laeng. Agbayad ako ninton bigat, Manong. Wen, katinton makasubliak at danton pagbayad mo. Mano aya ti kurang di pag-tuition ni Junior? 1.5 ka no. 1.5? Sige, ada 1.5 ko ditoy. Ipabulon mo na akin kwa na. Siya kun timang bayad no adda trabaho ka. Ha, apay, aglukatan di bar apag trab-trabahwa. Bareng awan pa'y matawag da kanyak. Kat kasano nga rod ang makabayad ka ngay? Bayadak to. Umay kalaangan agluto inton birthday di ka anakam. Sino aka anak ka? Ni Joyce, di buridak ko. Ay katuna, umayak agluto. Taisulangan, ti pan nakabayad ko. Adun to ti umay abisita, kabaalam ti agluto iti ado? Anya kat ni Manangan na ya. Siyak tikok idi ijay bar. Ay, kunak man no waiter ka laang ijay. Siyak pa'y idi tikok. Isungam mo, ti agluto kadagiti espesyal a putahe. O sige, pan nakatangdan mo to nga rudon, dahito itad ko kan kaawan 5. 1.5 dayta. Saysayatan ti panag-eskwelam. 1,000 lang ti daw-dawatak, Manong. Ninayon ako na tapno adalawans mo. Agyaman Manong Leroy. Nagsingpet ka talaga, Manong ko. Ipakitam to titis paper mo kanyak. Tadyak kayat, ti pasang awa. Wen, Manong, nangaton to ti ipakitaken ka grades ko. Ay naibos di sa gana. Kurang ay, naimas ka no ti panaglutom, Leroy. Kunak tumat ngamin kan ka, Manang. Chef da ito'y kasarsaritam. Inton anniversary mi ka ni Manong mo, si kanto manon ti agluto. Ay katuna. Ay, talaga nalaing ka nga agluto, ading ko. Ay katuna, Manang. Ni, umawawag ti bus mi, Manang. At dan sagit ti good news Mabit lang Manang. Sung bata ka. Sige. Hello, sir. Hello, Leroy. Kumusta kan? Mayat-mat, sir. Adak ita dito ayan ni Manang ko. Anda ka din trabaho, mita? Awan pa nga road, sir. Ururayak amang lukat tibar mo. Planok nga ron nga agpamanila tay jayak nga agtrabaho. Saan ka na mapanijay? Sungay mawagag. Tay bagakan ka amang lukat manan, tibar. Puno, sir. Mangala ko iti kabarbarong staff ko. Ngam sikat ikayat ko. Takabisadom amin. Amumunti alaramidam, uray saan ko nga ibaga. Agyamanak, sir. Umay kanto inton bigat tagsarita ta. Uwan, sir. Umayak. Wow! Insuot mo manenday ta nakasilsilang sapatos mo, Manong. Ken, ayos ta por mama. Kaslamapan ka agtrabaho ijay bara. Katwan mat ngamin, mapanak agtrabahon. Ha? Manglukat manen ti bar? Wen, inawagan nak ni sir. Manglukat kami manen. Kalpasan ti 2 tawen, nagrikap na, nga po iti COVID. Wow! At damanen mang tadi ti allowance kon. Agtal na ka man. Diyak pala nakarugrug iti trabaho ka. Daw-dawatan na kon. Bagay mo day ta suot mo, Manong. Nagpurma ka dita. Bagay ko ka de.
Makaasawa ka mat siguron, manong. Lakaya kon. Awanan ti mangayat kanyak. Imposible nga awan. Iti dayta kinatarakim. Maragsakan akmanen na makakita kan ka dito'y bar, Leroy. Uray siya, sir. Maragsa ka na ngagsubli. Kita, impapintor ko da ito'y uneg. Tapno kas labaro. Kan ninayunak pa'y dagiti lamisaan. Huwag nga rod, sir. Madlaw ko katlimawa. Anya ti kayat mo a duty. Mabalinak mat iti graveyard shift, sir. Ano day ti kayat mo? Sika ti matungpal. Thank you, sir, Tainalanak manen. Siyempre, kasapulak tinagaga takaskan ka, Leroy. Adamot ng trabaho. Kasanon nga di anniversary mi kanimanong mo. Ket ag-anniversary kayo lata, Awan ti agluto. Amo mo ta si kalaang tinamnama nga agluto, Leroy. Mabalin mat nga agpakada ka ni sir. Ay sigurado ka, adun dagiti na imbitara ka bisita. Saan ang mabalin ang maipospone ti anniversary mi? Saan na maipostpone, manang? Siguradwak day tagan ka. Mangnamnama aken ka, Leroy. Rabina, mapan kag trabaho, manong? Wen, night shift ak ita. Isumat gaman nakasukat ka. Ket naka-review kan. Nalpasan Maturog kan. Saan ka na makichat-chat pay? Dakas ka diti makichat iti balasang, manong. Siyak tupay, awan pa'y asawa na. Sikan tulakit din ti maki-girlfriend. Diyak ti maitulad kan kaalakay abaro, manong. Nagkunakan ka alakayak abaro. Kat, lakay ka matan abaro. Manutitawan mon. 35 mon. Makabiro kak tulat ta. Ay na, kung naklakit din no saan ang may bus dagiti customer tayo, sir. Huwag nga rod. Makaina na tayo umatahin. Hagtugaw ka pa itay pa nga man nga agserve ka. Nagadu a customer team servam. Kwan man, at tugawak man pa'y. Huwag gayam. Asino da dyan nakatugaw ijaigid? Ay, customer tayo dayta, sir. Nabartek. Anya? Ada ka di kadwana? Awan nga rod, sir. May sana nga may ditoy. Nagorder iti arak. Ita, nabartekan. Ay, nakadumugan ijay lamisaan. Kat mang rikap tayon. Inka kasarita na asa. Wan, inak kasarita. Sikapay lang ti makamo dito'y counter. Wan, sir. Ma'am, agriin ka kuman. Mangrikap kami ngaminan. Sika lang tinabati a customer mi. Mangrikap kayon? Nagsapamatan. Ang order ako mapay ti arak. Kaya ko pa iti uminom. Pasensyan, ma'am. Ngam talaga amang rikap kami na. At parbangon ngaminan. Gasta ka di. Napartagak matan. Kasano ak makapag-drive. Awan ka diti kadwam, ma'am. Awan. May sak may. Nakaparking di kotse di taruan. At 20 dolbak. Kasano nga tanda ito eh. Mabitlaan, ma'am. Awagak ti busmi. Turo ko man pa ibasi. Nabarda ka talaga. Hello, sir. At ka di problema di bar? Adda ngamin babae a customer ditoy, sir. Nabarbartek. Kat saan na akabalan ti agawid. Adalugan na. Ngam, amangan no adadagas ang mapasamakan kwa na no agawid ng agmaymay sa. Amom ti ag-drive saan ka di? Wan, sir. Itulod mon. Damagam no sa dino ti address na ta itulod mon. At dapay mat siguro pagluga na ma-jeep nga agsubli. Wan, sir. Sige, sir. Bye. Ato iti kompleto nga address na, sir. Dito iti pangitulodam kan kwa na.
Asinig matlagayam dito iti balayda. Mitch ka no tinagan na. Mitch. Imbaganakan ka. Wan, sir. Itay dinamag ko ti address na. Sige. Itulod ko pa'y laeng. Sikan ti agbantay ditoy. Katapama na makasubli mangrikap tayon. Wan, sir. Nagsingpat ka matan. Anang itulod kanya? Naibagam ka din tinagan mo kanya? Ha? Siyak ni Leroy, ma'am. Leroy. Syakmat ni Mitch. Apay nga agin inom kang agmay-maysa, ma'am. Kaya't mo amamuan? Sanan, may stress ka lang. Saan arumbay, amapan ka agin inom ngagmay-maysa ka. Delikado para kan ka. Sino nga ruti ayabak, ha? Jay asawa ngawan serpina? Babairo? No kasta, agbarbartag ka, gapulaan kanila kay mo. Tiyawan, bain. Nagadug kayam ababae na. Agsangit ka matayan, ma'am. Atoy, panyaw ka. Amom, imbati na kanyang dagiti talungan nakmi. Tiyawanan bain na babaero. Ma'am, dandanitan makasangpat iji balayo. Sika, baro ka kadipay, ha? Nagnervyos kan samatan. Iti saladsad ko kan ka? Leroy? Manong Leroy, agreeing ka. Adda bisitam. Sino? Ni Manang, kaya't nakakanwa ka sa Rita. Sige, ibaga, taumaya kon. Agap apura, sumrek ka nun iti trabaho na. Leroy, Ah, di magasak laeng. Urayon nak ni Manong mo ijilugan. O anya ngay, intun umay asaba dun di anniversary mi ka ni Manong mo. ayaw na niya. Namnamaan da ka nga umay agluto. Awan, agpakada ka ni boss. Umay ka nga umay Hindi, kaririing bunsamat. Awan na, night shift ak ngamin ita. Kasta aya. Sige, ituloy mo nga rodon ti maturog. Tamapanak matan. Nasaya ta si Mangpot kan, sir. Adagur uray kan ka. Sino day tangagur uray kanya ka? Malagi mo ka din ni Mitch. Mitch? Diyan ngay babae nga intulod mo iti balayda. Awan. Apay, adda ditoy? Nabartak ka di manan? Saan man? Ada ijayo. Itay nakapay nga urayan. Napintas gayam no saan anabartag. Madlaw anabak ng ababae. Ala, tainak ka sa Rita. Hi, siyak ni Mitch. Siyakmat ni Leroy, no malagip nakpay. Apay kit din saan ka amalagip. Sikatin ang isalakan kanya. Saan kamot nga insalakan? Panunotam lang nga no nadisgrasya ak iti day ti arabi. O di awanak ko maitan. Kasano nagiti anak ko? Ayunan niya. Angam, pasensya ka na. Naka-duty kita. Ano kayat mo? Umatindar ka iti wedding anniversary damanang ko intun Sabado. Sige. Sa dino dayta. Ibagam ta umayak. Leroy, sino di babae akadwa nga aglutluto iti kusina? Italaang amakitak day jaya. Ni Mitch day jay, gayam ko. Nalaing kadimat nga agluto. Nagtrabaho gayam, ka-chef iti kadakalan na restaurant iti Manila idi. Aya. Napintas. Gayem mo kadilaang talaga? Wen, gayam ko. Amang ano isik-sikretom laang kada kami, Leroy. Anyo kumati sekreto ka. A girlfriend mo gaya man day ta babae. Naragsakak itangal daw. Amom no apay. Tapay. Kabaulak pa'y matgayam ti agluto.
Kunak no nalipata kon ti agluto. Si Mardang ka na nagtrabaho, di nakiasawa ka. Juan, gaputa nagbalinak a full-time housewife. Ngam kabayatan gayam anilakay ko kat agtrabaho para kada kami. Naduma-duma mat gayam dagiti babae na. Day ti Jack Tupulos aramiden, no siyak ti mga asawa. Agbalinak to ana simpat, kan loyal nga asawa. Awan ka di pa'y asawam? Baro akpay. No kasta, single ka pa'y aging gaita. Narigat ngamin ti agbirok iti babae, nga ayatan iti apanawan. Katsyak, di na kadi kaya, Leroy? Kunak no ang awlaeng ni Mitch Dayjay, Mr. Lonely. Panagkunak at ison tinangarem kanyak. Ket natiliw na, to'y naatap a puso. Dinak sinardengan, aging adinak na pagwen. Nagkasar kami, tasaan damit gama nagkasar, iti sigod, akadenden nana. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Leroy. Agyaman ak pagayam Leroy, iti daytoy apakasaritaam. Adu at talaga dagiti saan tayo anam naman na pasamak iti biyag tayo. Ket sapay la kuma, tasalwadan nyo ti relasyon nyo. Tapno mas tumibgarpay. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni Pagayam Leroy, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.